Katkum ka khubor bat ka jingtip balapha shigane ka channel kalong ba hadien ka jingmi viral ka to ko video ba pen iu khna samla no kuliang ya ka jingtrai torti ka company na hai ka surok ki pulit jong ko umkiang police petrol post da ka order ki brio jong sarkar kila lek kem yau new samla da ka ba kenno bau penjat ya ka surok ba kidang deb banshna bat kila ra ru ya u shado sa thanan nakabenta ban penlong ya ka jingto kit bat ha ka sngiu blay lapoi daw subcontractor ha umkiang police petrol post ubadai ru wahe snong ka pertakuna u love you bare bat lapha yau new samla na kuliang ban pan map how tau sop contractor bakerteng love you bare ubakam baudai ubriu ka DCC hadien bai kong Devi ilakali na new wahe snong ka pertakuna mano bapha kem yau new khna bat halor ka ekonong rim une wahe snong ulayathu bat ulong banakaliang jonga ngalamap yau new khna bat menta ka sa satang hakibor ki ba halor kata ki SP DC MLA kinmam na em yau new khna lada kimap kamut uniu khna u haban ngat ha ka kes ha ka sngin kong kata manta ka sngi ka spotrik banail ber arjar opsan ikong Devi tongper ibadai MDC na kanarpo constituency ilalek hidalade banjurip yau uniu surok ha kuliang batlalap ba ka jingtrai torti kanika company dhar construction company yau surok ubala ban khlong tang dakikti bat kumbasiang karpet ya ka jingtrai torti la pentip show MP bat show advocate ka Meghalaya High Court ka bashim sumoto PIL ya kane ka surok ring tu ring patch MP gi tadi dia ta ida you dak sini gi this is the baby oh my goodness ring to video student baby right like ini terkonkret blocky like a carpet just like a carpet Kini tengok konkret surat kita ke NHI bahwa sama karpet dan his yang kita. This is the condition of the road. This is how they repair it. This is how they repair it. And then they are threatening that boy. They are threatening the boy to file a case for the boy. This is how they repair the road. This is the poor construction of the NHI. The message should reach to the MP. We will send this message to the MP. Oh, very fine. Bata diyan. Ano dak biyo? Ito. Apa bikin lagi? Pat nong pat. Keluar eh? Apa keluar? Pak kita. Keluar saya. Yang ano dak ana? Lihat lagi. Ini video tu. Keluar apa? Keluar. Aman itu surat kilo. Oh, chicken tak cilai. Oh, ada surat. Dah adalah. Oh, dengan terus dia ni. Bedap.